bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina umfeze ngituthu ngakhumalo bathi ilast bona amagumati mhlabe bangabe usemusha like hanzo phinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu uKhuzani uSimomo usephumela obala laphana ngokusho laphana ukuthi umuntu obambe laphana uGeh umfoka ngcobo ube wrong laphana kahle kahle ayobesho laphana uKhuzani umfoka mpungo selaphana ukuthi kahle kahle bekungamele impela ambambe uGeh umfoka ngcobo laphana kuza ngemuva nje komcimbi kaSiphesihle Zulu okade laphana izolo la kube khona nobuhiqihiqi kanjalo laphana uKhuzani kanjalo nensizwa uGeh umfoka ngcobo kade kumele batholane phezulu laphana kodwa ke walamula yena laphana uKhuzani umfoka mpungo singale mhlawumbe ukuthi ngande kakhulu night clip ungakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu Momoza lo ubhekene nensizwa senimvimbelane uGeh efuna ukuyogxoba uNgizwe hayi niyaphapha wodwa hayi niyaqina iseliyovela ninike elinye ithuba elifana naleli lokubhabhadisa uNgizwe hayi niyaphapha nimlamlani balamla kanjani abantu bengenzane lutho